UFilipi uma ehamba uhlangana nomthenwa uhleli phezu kwenqola, ufunda incwadi, aka-understand ukuthi uthini la e-Ethiopia khona la e-Afrika. Uyambuza ukuthi uyaku-understanda yini lokho okufundayo, wamchazela ukuthi incwadi ithini. Mabeqhubeka bahamba ngenqola ebekade idonswa amahashi, ubona amanzi umthenwa uthi nawo amanzi kwalani ukuba ngibhabhadiswe. UJesu uma ehamba washiya umyalelo kubapostoli ukuthi hambani nishumayele ivangeli, abayokholwa ilokho enikushoyo nibabhabhadise, bese lokho kuyoba ukuphenduka kwabo. Ukubhabhadisa kwenza ukuthi uhlukane nezono zakho noyisemkhulu bese uzalwa kabusha. Day 89, ubhabhadiso, 1 minute every day.